balatofadiwa ka bobedi ga ba iponagatsa kwa kgotlatshekelo. Motšhotšhisi mogolo le mmatlisisi ba sweditse ka gore ga gona kgetsi e nonofileng kgatlhanong nabo. Seno se tlogetse ba malapa a batswa setlhabelo Masabata Phiri le Angie Mafatshe ba kgobegile marapo. Mapodisa a gona a re feila. Go utlwa botlhoko no yana as really family because we don't even know gore ha go le yana gona re tshepela ko bomang as mapodisa a re feitse. And like gona no batho ba tshwantsane batho ba bantshiwa ha ba ntshiwa ba ya kae ke go kae go ba yang go teng gona go nna safe na ha bone ba le teng to the community gape na. Seno se swabisitse gape le bomme ba motse wa Matshelapata. Yo pelo aka e tletse e botlhoko cause of se ke se bonang state sa re feila and putswa ka ke gore a mewa ya bana ba le itlo robala pila now se re tshogetse go ba ka tsoga ba boleile motho o mong gape be go fela so kwa tirelong ya matshidiso ya batswa setlhabelo Meara wa Nama o sa tshwere wa Mogale City o ikuetse gore go digwe makgwafo go letla mapodisi go tswelela ka dipatlisiso. From Office of the Executive Mayor, the Social Development, le Masipala ka bophara ba Mogale City we will ensure gore justice is served. Re tlo ba tshegetsa go ya pele le gantse ba tlo tsamaya tseletelle ya justice go ya dikhoto. Mapodisi a re a sa tsweletse ka dipatlisiso. Offense Stimo, SABC News, Tarleton.